Hei, apa sih? Wah, heh. Tak cium bujet aku nah kalau lalu di sini. Gimana nakakaulang? Lading nyari lah tumpuk. Ayo mantul nih. Ang bulan di Japan asam ada. Mantul sama putih. Gugur. Paling langit. Betul menyusul bulan banyak duit sudah. Ini mana? Udah bawang. Kalau nanti kita mau kulitnya lah. Ada sobangan anak kan di depan telepon ulun tak ada zaman hati aja